India Republic Day Catalonia phan niplian si docholo bangso nipliang bong karbeng long ahem pi Diphu rong so pipen ka che hello kilometer ner kya ba ka hello botanical garden along ke namtang arkoi ni phaying ko ra hiniar ni keongdung hele Kaman pen hand grenade la pen kapre ka sonamong ke longpon Diphu police station angkang along Diphu pen ka hello kilometer ner kya Diphu Lamding Road ari ke do botanical garden arlo longle aro ki pip joy ke ongdung hele Kaman hand grenade pendang lo ke ongdung ahormu longpon bangso phutha ke damtang arkoi ni phai gora hiniar ni bhomti ar ni kangsam Diphu police station OC JK khobonga hinpen pherang ke mayalong pen pangdak po bangso hut OC khobong pen ke than pona tengki ke damtang suri hinira inkora isianing kan jutpo doktor hut rongmong velong Raikom Saiki pen Karbi Democratic Liberation Front mati thi het pen KDLF angbong kachiteng kheng hutsi KDLF amaipu Jackson Kramsa prandam nanju bangso hut apran kedam ju Jackson Kramsa hinpen ke patu dekang ahormu si Raikom Saiki atu ke long ponobusi ninjepong খবৰটা পালো যে সদৰ থানাত আপোনালোকে কিছুমান এমিনিশন ধৰিছে বুলি কোৰপা ধৰিলে কেনেকে ধৰিলে লগত মানুহ হয় আমি ইনফৰমেশন পাইছিলো যোৱা বছৰ জেকসন ৰংহাং কেডিএলএফ চেয়াৰমেন ৰমংৱে এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে তেওঁলোক কিছুমান হাতিয়াৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিফু এলেকাত পদবা লুকাই ৰাখিছে বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ এইটো মতে আমি ডেভেলপ কৰি আছোঁ ডেভেলপ কৰি তাৰপিছত আজি খবৰ পালোঁ আমুক জাগাত লুকাই ৰাখিছে বুলি তেতিয়া আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ৰিকভাৰ হৈছিলে আমাৰ জংগল আপোনাৰ লামডিং ৰোড বটানিকেল গাৰ্ডেন বেক সাইডত জংগলত আছে bangso ahormu kiri ka khuruk da mahur Diphu PSOC khobong ke japonalong police station staff pendang lok 7th AB PN atumpensi cherap chetodun bangso ahur 22 rifle ebong iri pen kasonsa magazine pen 303 rifle ebong iri pen kasonsa pistol ebong HE39 hand grenade pumpli magazine pen AK47 bom thong pistol magazine truck engine aristo pen kaselampon detector troxy HE39 grenade spring troxy HE39 grenade detonator seal cap wireless set thom kangbop ahormu troxy AK47 hele amu kereng mupharu isira nerkep cap 9mm amu kereng mutrok cap truck la pen 22 pistol pen amu kereng muthom cap isi longpon News report Karbi Anglong Live